Hello family members, welcome back to another video. Amni khan sob pi phale thago gona hope kuri ase. Moi bi bishi bhal ba ase esho moram ba. Aro aji do asam la ekta satini 2 June ba tahan la khiti ge sawle aibo marja khiti ge kwa karne ite tahan la khiti ge hina ase asam de aro amni khan de tahan la khiti dikhai dibo sabi man dangor marja khiti মই দেখাই দিব এটো তাহান জানুৱাৰী দে লাগা লাছে উলিবি ইমান জলদি ওলাই যাছে মৰজা সিঙিনা বি আছে আজি ফাৰ্স্ট আছে হৈছে তো ইমান ডাঙৰ বাদন ওলা নাই উলিবি মই নেখানকে দেখাই দিব দে সবি গাইস ইনগা ওলাই না আছে দে আজি গালি তো পিছে মৰজা লা বকান ইমান ডাঙৰ naga tan aji ulop singi na ase etu bi dikhai dibo eta aro amni khan ge eta ekta dikhai dibo de dragon fruits to kinaga moi to kinaga lagai tu na jani thagise etu fruits se kini na khai thagise gas to tala gas to dikhi thagise holi be kinaga lagai boina na jani thagise to moi tale tahan eta lagai hise etu dikhai dibo de amni khan ge etu ase de tahan ite inaga banai gena etu to porna hoise dry hoise itu nutun itu dry hoa bujide inaga dry hoa bujide ite upor de ina lagai aro pithor itu niche de to inaga mol thalishe aro dragon fruits to inaga lagai bise inaga moi first time dikhi se moi aji first time inaga lagai goina iman dangor dragon fruits la bakan banai se tangon sabi ite kam gui ase aro niche de bishi lagai dia khan dikhai dibo de itu ase tahan lagai dia already lagai na ase saule to itu cactus flower la gas nishna ase etu gas to dikhi daise hole bi inaga lagai goina to moi aji first time dikhise kile fruits itu dragon fruits to iman dam jena gena habi daise aji he janise iman mehnat kurina tan iman duk paina laga karne aro vitamin bi ase tu fruits to inaga ase de manu to ki kurile bi mehnat kurigena kura karne phal wala ase sabi iman dangor bakan banai se de sabi aji to iman sundur jaga de aina ase de asam la satini duta ba kida ba to ahibi na koi tharne aji to beraule jase aro tai jindo camera ge na olabo na gese mai dikhai dio abise aro etu ase de marja singi de ala etu ase eta to chutu ase libe eta to next singaram de do dangor olago se tu first ase tu karne naga chutu la se aro next singaram de do itu babi dangor olago se aro video bi ite kuri ase thank you so much last time sai da karne aro alui jaman de do tai na dekhabo se video ke na ho ba ne la face bi dikhana de aro next video ke look bye bye